talo fatu pa ia malmalo datu maftanga ni taiao datu ai pele so fa pele Yesu datu mai ni taiao fa fo i le inga fa manu ma fa le tanga ya te ia yeah. Give honor to some of our families from Rarotonga. Hallelujah. Yo le ngana fa ko kalenda leva yaso. After for you that to ecclesia or respecting is that do. Be for no respect my la to that to thank you that to ngana. Amen. Yeah. Nela poto me that to parmengi amen that to ecclesia ni taia. O ese foi le style ka mo fo ya familia tu wala na kausui fo singa finga o ngal tu tele tatu worship team ya lawo o nga senga se covid ya fayo fa nau ya la uma tua ya ele ngata ela to oni sil tatu ai ya tatu te man tua fo ya te talo ni taiao te mi fo tatu fa mtunga e man tua ya ela to ya fa talo fa tu la tatu ai nga kalesia so mai te lo man fa to ya nai fa tai nai mole ha fioma pa ya le tu ni taiao pa ma sau pati vi ile li glory to God fa datu Sauniga fa palangi taiao le tu ua lava mai la nganga le tu fai ya teletono oka te mi fo talo sanga nga fai ki kai fai na man malingi o le mata ele ona o tangata o malu man o le tu i ele li nei la taiao ya te tala lo loto la tatu fa ngolongo ya singa fa malosi le fionga le tu mo tatu teletono fu loto malanganga o lo tatu mafuta mo le sunga le kopo nei taiao ya praise the Lord i ele li fa talo fa tu lo sunga ya kalosia ya so aku lo langa ki so lo sunga ya i ele li fa tai tatu mafuta ni so ainga ya tele fata fa tau langa tatu te au ona ma tatu malue a tasi le tu so fua le tu malu malo lo tatu ta po ai o fa o tanga le tu le suia me na tanga se o nga tanga ya o e fa fonga fo mai fa ngolongo ni taiao. I always call the time of the word of God it's a review time. Elo le review ai lai oile so fua mo langa o le tangata. It's your personal review. E ko review al tangata ma mafau fau po fel me le ole Sauniga fu mo le fiongo pa ia le tua. Ele fu se umi ele fu se pupu. Ai tapena mo le me mai ele nganga o le tua o tapena atu. E mo moli mu tatu. Tali tonu ala le loto mo le nganga. E iai tatu o nga ia le fiongo pa ia ni tai au lau savaringa. Hallelujah. So e volau tu si le lua Samuelu lona mtau pos fumatasi e lua fai upunga e right down the end. Fia fai tauina le tai au. E mo ai se fe au mo tatou. There are two verses, 2 Samuel chapter 11 verses 26 and 27. This morning I also greet our families and friends on live stream around the world, wherever you are worshiping from or wherever you're worshiping at. Yeah, praise God. May God bless you with the word this morning and also with the worship. Niso tatu ainga mawo, fea lava, se vainga ro e tapua i mai e atu nuu, ia e leo le atu nuu, e leo le kalesia, e leo le whainga lotu, a o le tua ia maualunga sona vi inga, tatu savavali utusa ma le whinangaro le tua, hatalofa ki a te oe, le swafa pelu Yesu, lua la fai upu, ngai le fai unga o le tusinga, lua Samuelu lona mtau pa sumalua, fai upu ngai lua sumale onu ma lua sumale fitu, la tatu fai tau fa tasi mai ia, Amen. O lo ngona le ava uria, o oti uria lan tane o na tangi tu ia le o ia ilon elana ali. O mavail fa no no na fa au tu le tabita. O au mai o ia ilona fale o fai mana va o fa nau o ilona tali. Au o leanga ia i ova le meu fai tabita. O te fia tala noa na i le vaenga muli muli alanga. Hamai au o leanga ia i ova le meu fai tabita.
telo te mita tu te whalungo longo ia ta vita te tonu o le fiongo pa ia le tua o se tangata e ava mamatau i le tua, amen? O se tangata e fia i le tua, o le tangata e whalungo i le tua, e mai fia sava vali ma le tua. O lona loto e vala lata ma le loto ma le finangalo o le tua. But over time, e eira kei mira lea, ma se ele sa valinga a ta vita. Lea lai maua mai i ngai whai upu e lua, luma mai le ta upu ma suma tasi. A mauso te miri whale e ngai tanga i an lei, o le tala masangi fo. E mea ma se ma nga sala i ta vita i luma o le sila whanga le tua. O le neila tae au e tau te leo su e nga sala, po se ka komela whai. We're not here to review your wrongs and my wrongdoings and my sins and what I've done wrong. But we just want to reflect on what happens when we are wrong. Amen? Na o le sina mana tu natua, ele me tu lai me pa fa pe se o se au. Mai la kala singa e se uma ka ko e te mi ka ke se uma. There is a time when you're wrong, tatou whaele tolu. Ai matua, o tā vita, o le tangata matua ma whana lana mawhtanga i le tua. So it proves, it shows us that even the closest person to God will fall. Ai sea, so se tangata, e o ngā lata ma lona loto i le tua, e te me pa uai, pe a tātou sāwa vali, e tūsama me whai e lau whiriwhiringa ma loo loto, a wale o lua ma le whinangalo le tua, amen? When we do things in accordance with our needs, our requirements, and our preferences, there are times when we fall flat on our faces because God is not involved in the planning. So this is what happened with him. It was a measurable time. Because sitting of a taya te ia. Langa wa te le langa whaare tonu. Onga o le anga sala, nena tu lai mai ia nganga tacha ko ale mela o le mela matupu. Wano whanofo tā vita i lona maota, i lona palace, i lona malo. Ai wō langa au tau. David was sitting at home while his soldiers went away to fight the war. It's not normal for David to do that. Let me say this. When the focus is wrong, the commitment is not there. Ale sao lau focus ma lau mautanga i le tua. E le tu tusa lau tau tinonga ma lau tapenanga i le tua. Pea se lau focus. When your commitment is not there, leadership is questioned. Ale iai lau nau, a se lau focus i le tua, ale ei lau nau, o lau ngai yoi ma me te whaia, ua le tu tusa ma le finangalo le tua. When your leadership is questionable, then your growth is not guaranteed. Ao nga fesilingia lau taitainga, se wha taitainga la tātou tono tātou ainga, e maa ngia whakai ka maa mela ka mai o kā kou ma ka maa. A se lau focus kongo lo ainga, wale tutusa lau commitment. Kai kongo ngai ki ngā ea ka mi se mako ka maa, e fio ngai ki ngā whamai, e san mela e ka koma ufau, e kasi al sila man vai al tina e lo wele kusa commitment ta ma e fa ko e san me fa ko e san me la e fa ko kai ora fa shopping ara mo e le wo ese le focus wo sui lo commitment wo sui foi la leadership ma le taina de tono la inga o le tusa a sui la leadership ma le tusa ma leadership wo le tusa fo ma le growth ma le tupu ma manuio me faia. Mela le lo tupu ya tavita. O se langa focus. O ia o le tupu tau o tangata, he's a warrior. Ai le wa kuri ia Israel we feito. Ai ngo fongofo. Ia la me ku. Ngale moeala ko fo lunga le ma se me fa ia la kulo kulunga. Va ai le me se, you know, when you are unoccupied and you're serving with God, our lo le ngai yoi malo le commitment, malo committed le tua, malo le focus. O oe o le sitting duck i le arrow le ti apolo. Mai mana ki apolo. Whaelu roi lo le leia ki apolo. Whaelu roi ka vika i nunga le pala. Skil kilo kulalo. Lai whaelu roi il kanka e le ai ma se meo focus i ai. Le ma se me whaia. Le isa me whaia. Ke longa. O le whai ngau fia e nga whatumo le ti apolo ro kei.
So anyway, long story short, whakapeko peko. Vai e kungala ka eile fingi. Vai ka alu fingi la oia mo ko lu fai sau. Sau mo moe makavika. Mai fingi le ko. Ngo folo fe au su ai fonga. O le ko lu as kamale o si fingi le. O lai piko lu mal ka wala au ia. Langa au ka. Fe sili lo amai le kamanga. Amai kamu fai lo e fa onga. Ai fa moe malon ko lu. Ai fa ko nga ko vai. Ele me fai ngoro moe malon ko lu. Ai lai kau o wo me fika yo. La kwa kamaya moe lu mal me moe. Your servants ma o. If you can't be found, if you are family, say, I see the seal of Fonga or Letua, Ele Langa, I don't really lay at oi, I lay foul, no more feeling hollow Letua. Few I fire, no for Rocco, Ave Sicama, Ave Malcusi, Ave Tangatala, for a pico luma ringa, our milo outcow. But draw my lake, I say, who am I mocking oil, young Oleanga Salala, quite a day, Sala, I say, so sail focus. Le kukusa, le commitment, or le leadership, le growth, no blessings. No matter what being. Wa ulaya, gaile ke oi, au fai kaulo kus pa ya kaulo me fa pe. Ngo fesile le, so le ala men ngala ku. So what happened next? Al men. E lu ala me ke fia, tal no ingita. O le ala men fa David. Ai polase men fa yere tua. A tonu e te whapei fo. Whaingo fia na mantua ta vita reo wanga sala. Muri lua. Le woki ngaka ya. O ia o stangata sale leila na sava linga ma le tua. He used to walk with God. Hand in hand with God. Heart and heart with God. And he would come to his senses. E kaunga waben koe sui koe mahu whau koe. Fo tuai ronga mahu whau whapei fo. O le taimi o rau sala mo. Ai ke longa. That never happened. E o lai tusi le lua Samuel ta posuma lua nga soe. When we get to 2 Samuel chapter 12, we'll find now the child was born. Le ko lai mai fa fita o lile. O no inga. O vai le iva masinga. A mata mai te minga fau me lunga ta vita tilo mai lalo ta ele tinale. O vai le iva masinga. Le ai ma se loto maulalo ma se salamo ta vita. O le tūlanga le, ai e tūlanga whapena i te tonu le whiongo pa ia le tua. I mea o tangata o whale tonu. Langa iai teipe ke se sema o whale tonu e, ngā alua leo lau sa walinga. Lau e lo le leia lai whale kongu, a lai ke alua iai lau pātunga. And let me remind you, e le se eskengi e le ke alua rua, ke iau rua whakaiai ma salamo lungo reala, le ai. E le whapenga. E te tauna whaia sau whilwhilinga, ma toi tā pena rua langa a alu lau sa waringa aero e mele tua, you need to repent. E ka kaunga e sala mō, ma iai Yesu I lau sa waringa, ina ia suia Yesu lau sa waringa, toi fo I mai le manuia le sai orai, penga orai tā vita. Amen. Tu tonu le tuspa ia. Tu se ke nese ngai whamai a tamu ma ewa. Tala masangi. Ma ngai ar whero lua I tonu e tena so se rau e kango hoko si mai e pura. Kango ko sasalapa e pura, e de kau whakari se nunga wha ku uraro ka poki fo le fa ngai aso se kau pura. E kango ko e pura, kango ko whai pura, so se rau e kango ko ready for ngai re tua. Au le leu stai le ngai e eva la ko ku ia tamu, ai umara u e fu la u, la me tupu. E fio mai le tua e longa mamalu, il fatto a wola la. Ke raman me tupu mo tangata. Ai se me whare tonu. Ngā le lafia kama whai e cover up whare tonu leu iai. O le mea le tupu, you get as far away from the Lord as possible. E ma mao ai lo sa varinga ma le tua. E wha pēa o lai maa ngai le ala mai ke sa vari ei. But every step you're taking, so se la ai ke whaia, you're getting further and further away from your relationship with God. E tā ua tele toi fōtuai. O le mea lagai pupul malgaka. Ai se ma le ustai I le tua. Ma ang salama whare tonu. O le mea momuanga. Ngā le lafi ale me iai. Lesi mea ngai tupu o le. Lesi talanga tonu tuspa. Ia tala masangi a Simona Peteru.
Oka se venga lo atu ya Yesu fa ko le pengalesiku fai fonga alangi sa kango fa pe ya Simon Peter panga oi ma fa pe Yesu fai lo a mo so o niten make me your disciple because I can see you are God of miracles ma ngai el keminga ka ke fia fai mea ka ke fia so i mo Yesu fa pe so le ma ka mo va venga ke fia o so ko fa pe fai ya mo so ai kala Simon Peter mai leli ina maliu esa tuia ya tau ono wa o le tanga sala ke langa o le impulse tanga sala pa o mai Yesu o le run away o no winga a ku wa o nga oi a o nga se a o ngo fale tonu a o nga ya mio se a o ngo wang sala a tu wala tatu ka ki o sa ili nga ia tatu mo la there is absolutely no hope ele se fa mo pe a ku fa iru lo malos nga tatelen fa is there any hope for reconciliation with God when it's left up to you and me? Absolutely none. Ele ai maselanga o so se kaimia kuku wapo ya ke oi. Nga makau kaula ikiki. Bo ke lea ngea, ke lea. O na mea langa whaia e tā vita e le viva masina, what David did in the 9 months. Ngi whapea o enga sao loto. Ai raiwo ke le whanmangava o le tina. E li sao loto. O ngā walewang te taunga fo i le tua. Sala mō, pa whaia i le leitu langara. So e whalu tusi i sala mō, nung tau pa tolu suma lua whamalmore. E re umi toko la unga ni tayo. Ke o whape sole. Nei o ke sole. Salama tolu suma lua. Ngai fa mai tawita fa upunga e tolu mai na o falo longo when I kept silent. What was he talking about? He was talking about his sin. In o falo longo, I kept silent about my wrongdoing, my sin. In o falo longo, my bones wasted away. My o falo longo ma ole pisa. My wapala ni ai leo wivi. My bones wasted away through my groaning all day long. I lo whaatai yo I le aso atoa. O te talitonu, e le ialu ka vika fo le la wala whako, e le ialu whapenga 24 hours olu e le ai. Ai mea le mo le tangata i le moa se saulo tonga. A uanga salama se se lumo le tua, ai tamo whaia i ai measure lana savalinga, I lona mana malama, lona poto, ma lona sila fia mantua, o tavita, o le tu, he was in the palace. He had all the richness at his disposal. He had everything at his command. So se me manga o yai, mangua, a wange a vele me moa yo a auma tato lima ma tamao ainga, e fasa se ai lau salvalinga. Praise the Lord. Langa fa mai tavita, when I kept silent, au le pisa no le mela from my palang yewi, my bones wasted away. E ku mangaka, kelonga, ki ngā kingo malosi ke loa I ke mikau ki se sem fale kongwe, ki ngā lau ku mai malosi, ki ngā mangea lau aloa lau konga ni kai au, e ke whalongwa, peia lai le yaise malosi o ponga iwi, le fa mai tavita. Au le pisa no ila uang sala, e pi e pala mia, e ai o ponga iwi, e maua lunga no kingo, e pi e pala o ponga iwi, asia, e pi le whole day, o lai whaka ioro, o kingo lo, lai ki savalia, a lai whangu mana nganga le tu e poe, se lo menga whai. Koe whasao ka menga. Ai vai whai upunga 5 verse 4 for mai a wā o ma mawharo wa au inunga ia tau. For day and night your hand was heavy upon me. Mai I le hao atoa ma le pō, ua li ua la valo malosi de vevela o tau sanga vevela. My strength was sapped before lele set yesi, as in the heat of the summer. A o ke me vevela, ki wha longa punga ngar pau me ke maole lafi lalo se me ka moisi malu.
vai ngia kung urai oi. Europe belkangia first time go over 40 degrees Celsius. Sa vali me ka o mur king o le lo se me. Ave esel malosi mai o mambafaro ao. So se kaimi so se me fero ai a le fire se fa se fo ile se mal fa fitau ile o tatu se ele a maia le leo ta vita mai la matanga. Ele a maia la ngau sitai ma le leo la savalinga. Malona lata lona loto ile tu. Ele maia menga. This is what he was trying to do. Ka um fai ufi le se mal fa de tonu. A ko fa pe sole. Ai longa ko la ki va ngale lo me pio lo fai. Le ai ele ole ama sala a ora fo ole ama sala. E lo que fisiria por aí que oi por lá lo sala ni tai ai fai o e kam fai ufi o i ka lo fai o pongai. Ngai pala ngia oi. Ki ngale ma ngai o moenga ngai ki ngai mo ko i mama le leilo ia afu mano pankeke. O fai o mga bakura lunga kasi a bakura lua fa se ko mai asis ele e ke fio ke ka oko kwa e fa longo pe la o lo ia po ai ai se la ke lo e como fo fa fica uli le ile swafo yesu the hardest thing ya o le fai on mele ka ko makua ala mai le me ka mai ki they know. So the best thing you can do is break the cycle before it even starts. Ele ai se me fai ka. Ma se fa le tonu e fa sa fa e le la lo fa ngo e fai. La o me pi o lang fai. E se. Ai o fai ele. Sa nga le sko ing fai mai. Ja lo fai a te ni. Na ngu ia lo fa. Fai me o ke fa ko fai e o fai me o ke fai. Hallelujah. Aua la mani e whapea, ngā mawhai e tāwi tōna kawa whawhitauria. Mamu aoni lona o langa. E ngai mawhai ngale leilau steiki lunga lau. Whai ngā whaku, hei, tāle lima au onga le vai, tāle lima au onga le kofi. Ka fia iso ka whare whapea ngā, coffee, 2 sugars white, flat white, aluaku lima sau. Ele ka panga le mea ngā ma le leo lau tau mawha, ma le lei. Le mere tangi mai It was a miserable time. Whainaka. O le natural o le experience an o le mole natural o le angsala. E le ulelei. Toi whamana tuatu. Pauane me maua rau angsala. Ma lau angsala. Ma ro whare tonu. E hi uange. O lafi le tua. Family, if you have a small or a big lafi this morning, ese le lafa. Que o se le se lafa, ese le lafa, le lafi, L-A-F-I lafi, fa pe e lafi lumone tu le tai ao. So mai, le la ka o ku ranga umang meng fai tabita, le la ka o ku meng fai le tu. So David's life at that time, wow, miserable. I say, there is Salamon, no repentance. There is the confession. There is the ua nang sala ile tua. What does that mean? Well, they could kusalang kalangoa ile tua. Has it ever occurred to you, remember? Or can you say, my father tonu mauanga sala, moku. But what they call yai for is kalangoa ile tua. Le kaimi le kau ke fia i le tua ma kaimi kau ke manga o i mea oka. Alu waku. De misi fong kalo le boas fali. Ai ngā uma o solo le leimea. Koe maro lo le koe le. Le aise no asking for forgiveness. Le aise whaato ese, le aise tangi le tua whamangaro. Anga le ai le grace mana lofa tuno le tua. Ele maua se sa o le tonga. Whaafetai la i le tua. Ele i uma i ngā. Le tala i a Davita. Ai. Ka kaunga i ele suinga. A whapea la ngā o mai ngā kasa wadinga lui kai. A ngai te la mona o le apala i la whio ngā le tua.
This morning is the morning of change. Nei tai au te tau ngai se suna. O lu siri mo moana, o tūrai mai lang sara. O iwa masinga ere Yesu sara mo. Leu wha nau tama. O lean meang whaia tāwita. Pawan meang whaia tāwita. Kam whaia wha afu len pungi wha mawhangawhanga siang bese. Ai wha aftai sa ele tua. O lu siri lunga lua. O lean meang whaia ele tua. Ai tanga i le leia i le whawhita uli ma le mea ngang sala ai tāwita e mta upunga sumatasi. E ongo le leitu la fongo ma break i tāwita. It's a full. There are 10 commandments and he broke 6. Kasi alang sala ai ongo. Kele, Po le kasi foi tu la fongo se. Kele. Memo mua, he put his desires before God. Nga fa mua me loto ai fa mai tu la fongo mo mua. Au nei whaiani tua esi o luma. Melona lua, nga ia whasioti le tangata. He committed murder, ai whamai tu la whono runga ongo. O te whasioti tangata. Melon kolu nga ia whaia nga ia muri lua, ai whani le tu la whono i fitu. Do not commit adultery, o te muri lua. Melon whāua nga oi. Ai whamai tu la whono, don't steal. Tu la whono e valu. Mea longa lima, mkwai, ma ngai arang pepelo. Ai mei tu la fono, don't lie. Tu la fono iwa, man melo no, don't covet. O ke mangao ngao. Ke mangao mai mangao ngao, umoi fonga. Yo mangao la va le la tua. Hongo le tu la fono, break it avita. Na lau ta vita le angasala. E mausa di longa loto malana savaringa. O sai tia lana savaringa. Malona o langa. E vai ngai fa pe fo ni tao. A sanga re ko e esta ire tu al malo. No fai fa pengai le tu ya sol. A vese le tu al malo ko e vese. But you know what? Ire fa pengai me to tia le tu. And there's a big difference between David and Saul. O Tavita for my, you inga se se mang sala, ngau whatasilo no loto maletua. Also, he was looking for the praises of men. Mga o vi inga tangata. Praise the Lord. Inga uang sala solo. Ele I wha ele I saramo. Au Tavita. Ma tuli loa e le tua. Ala tuli loa e le tua. O nga ngasila fia e le tua. O tā vita I tu sola loto. O le tau I masui e leo se mea ngā le tua. O le reject o le tangata ma le te ina o le tangata. E leo se mea ngā ma se mea tutia ngā le tua. A o le me whaia e le tua. O le toi whaafo isia mai o tangata. God is in the business of restoration. To restore the person to what he wants so that he can live a blessed life. Taina mai, tabo whai le tua. E toi whaafo I mai oe mau. O le ata se o le ata whaaritonu. Le ai whaila whionga le tua o le angsana, o le se o le se. Tātou te reo atu tū luma o le whamasino ho mai lea. O mai le vaenga ngai kai lua paunga lako angsala le piko lea. A le vaenga ngai kai lima paunga o mai le ku lea. Le ai. E le fua paunga la ron. O le lani. A luatu e angsala ngal whamai a. Sa loto I tangata e le angsala. Tangata le sala le tū lea. O le angsala o le angsala. A o le tuanga ke toi restore ma whaafusia mai le ti ofu mai e tāwita lang salamo lusu mal tolu o Yehova lo lo mamoe nate whaafusia mai lo nganga. O siri. A whapewhea nga restore e le tua e a tāwita. Ke mua le whai upunga e mua o le lua samwelung ta upa sumalua. Whai upunga ua. Wa awina na tano e Yehova I a tāwita.
E koe restore oe le tua with his holy word. E koe restore oe le tua ina na fiongo pa ia na upu. Na wina ia na tano, langa o na tano le perfeta, o le tangata elu e tautala le fiongo pa ia le tua. E leo au ina na tano ngau lisi tu langa yang qualifications, malonga poto, malonga maram lamba, pau wale me mga o ia le tua, ia mamoli lo na finangalo e ala na upu malana fiongo pa ia tavita. Praise the Lord. Mai fam talanga na tano. Ya tavita. Dave. Sa yei tangata maoa, tele ana mea, tele ana mamoe. Sa yei fu tangata mativa e tasi langa mamoe. Tasi langa mamoe fini. Mai o tangata mativa le mamoe fa tasi maia maran whangau na mamoe la. E pese I o se afa fine I le tangata mativa. It was almost like a child. The mamoe le tangata mativa. It was like a member of the family. Mai o na yei lea, o malo na tali al tangata maora ai tinganga kele nga mangu manga mamoe ai so e kun mamoe tasi nga watu le mai fai ile inga mal fianga tangata le mai le fai upunga I lima ta upunga suma lua mai ona matua tupu ai leo le ito ta vita ile tangata mai ta vita ya na tanu o lo so I fu Yehova e oti lava tangata wona fai le mea ai fai atu na tanu Dave o oe le fa mai le fionga le tu family or the restoration mai le tua. Isn't it funny? What o fai le au le mena? A o se o lo ku ava ngoi a kia. Ai a o le se nga I se sikangaka. O lo wika ia ngaka nga. Pata o langa se malanga anga sala e kukusa mala o se mala o ang sala. Wa vea lo le sa o loto I la uanga sala ma lo fa le tonu. Wo wika I foi les kanga kanga. Ai ku kusa le leia langa soli tu la fono, malanga anga sala, malanga le usita I le tua, ma le memo foi e au. Isn't that true? O le langa nga ka kou, e mo so e furi se linga ma kwai. O kala ngona, sole, se ke o foi ki oi, kala ngona so, sole, ai o mai fonga, o le mo kwai se o lo la. O nge ofo se sirola. Ofo me te freia mo le tua. Fai loe na tanu ia ta vita le finangalo le tua. Uma na fa longo ta vita. Langa ele itu sa o loto ele tua ta vita. Ai va ai fo upunga e fitu ta tsuma lua. Ngai lau mai ele tua. Lana por kalambe o fai ta vita. Ke no? E foi que me o ma discipline ka o ele tua e foi que me ma inye but discipline out of grace o lo fo le tua ya te o ma eva ai la tali al tangata o salamo le fa mo I e tabita le salamo a o leva ngang sala o leva kupu mai le ko se finga o iva masinga o si nge pepe ma fa ma ku fa pe o e fa fitai whangau mai si okari. Nge I umi. Al tala le I ule lei tam titilenga umolanga. Tātou te le whawasenga matu whesiri I le tua. Ai le ai, ongol se seo tangata ma whaia le angsa. A o le taimi nga whalongo I le upo le tua. Family, you've heard the word of God this morning. Oe whafonga, ma u whalongo I le upo le tua. O le alau tari. Mai tali tāwita. Wa o ang sala ilumo Yehova. Praise the Lord. Whaiupunga sunga tolu mai lo tawita yana tano. O ang sala lava ya Yehova. Ai va ai laile le sau perfecto le awale tua. Look at the forgiveness of God, my restoration in le tua. Mai na tano. Failona tano ya tavita mai.
tawi te o wanga sala ai fa mai na tano wa ave seina I ova la wanga sala e te leo ti ai family whakaikai ngai alu e ave lau whare komo pina tua ni kai ha today is a review time I lo se whamasi ngonga ka ko mene whai but tomorrow is a new day. It's always good to walk in line with the will of God. Esen mangel ka ko sabe bali tu sama fina ngalo re tu. Tatu fale tonu mase ele count ai lo o nanga tau sanga tele whatever. Aya tai fai tatu sim fale tonu. You need to be restored. Kam koe fa fo isia mai lo wanganga ia e sa loto ia unge e moe ai fai fi ngau ngau ponga I se kuro. Fi ngau ku kau au I vai so aku. Ai fa mai o ki ngoi kasi ka uari. Fi ngau ponga I viro ki ngoi sa. La lo mo se sa lo ko. La ke moe. Ya ai ol mere le mo ke kau ka ku ra fu. La foi moe fo ka ka fa yo po. Maru ia. Ya mere ala no moe maru ia le ska. Lai loan de kaunga. A wori u fu fia. O fiu finga o siang mele se mele lei. Now le teu wina ma le toi restore we. Ya. Ai tanga I fo le la fai un tatu. La unga ni tau. So e fo tu si salamo. E lima suma kasi. Na tanga I fo le fai bus fulu ma le tau suma lua. Tatu fai tau e fai minai le upo le tu ni tau. Tu singa no tu sia tai fa te tau nei tu langa. Pero na kam fai e ufi siang me pi o fai. Ai le tu la fo ina ele tu. Ele tu la fo ina oe mai tatu ele tu ni tai. Pero no fai atu e o le upo le tu ni tai. Ele o su e por ala wa sala por ala fa le ton le ai. Le fionga le tua a fai o tatu sim fa le tonu. It's time to get it right and move on. Me fai tātou o toi liu mai le tua. A me fai le tua. E na te mai ana na fiongo pa ia ia te oe maa. Leo fu ue whalongo, tātou whalongo le upo le tua ni tai au. Tātou fu sai le tai au, tātou whalongo fu le upo le tua. O nei fui vai aso, e ki aku lau kerfongi, pe ki aku lau TV, ai sau le launga po liki o, laku lau kawale, ai sau launga, e le se e skeni mea maa. O rei awina mai le tua, le taimi o na fiongo pa ia ia ke oe, e wha manatu mai, ton ufi o se se, yo wha le tonus. Ai a mai le tua sei, koe wha fau e le tua. Toi recover o e le tua, na koe restore o e le tua. Tātou whai tau mai whai upu ngai se fulu, sala mo lima suma tasi, whai upu se fulu, tau suma lua, o le au ngani lea, tā vita I le tua, tātou whai tau ia, lea li ie, a le tua ai, whaia se loto ma māmo au, ma ia e whaafuina se loto mau tu tonu ia tea, aua e te la fuina apu I o luma, aua fwoi e te ave sea no wanganga pa ia ia tea, I e whaafuisia mai ia te apu le olo oni o le ola tanga mai ia te oe, ia e tāo ki mauina fwoi a waku ma le loto person, straight from a person who knows his God. Mai, awhi mau ia ta, ai sauai man mea mātango whienga lo tuai. Aua, te hawe sea le mamalu, ma le mana, ma le whauunga, ma le manuia o lo wanganga pa ia. Make it a testimony this morning. That au fesili yake oi. Na kako fesili ya tavita, o lala se mea la whai tavita. Umalang kako fesili, o lala se mea la whai ele tua. But my question to you this morning, what would you do? O lalo me whai ni tau. Ta manuia le tua e lau whafonga. O la tuafo Isu. Amen. But we need to worship team something more. Ele tu wina le avanone ya lo na ta wa tu atolo. Man ta tu fa lo mo le fiong pa ya le tu. I tu atu le avanone ta tu e kale sia. You heard the word of God. O oe na fa yellow review.
oe nga e tikinga le fasili, pe sao, pe se, you know the result, whether it's 10 out of 10 or 1 out of 10, ngai kei loa lo. A whai o Yesu mana o ngana nita au, I invite you in the name of Jesus this morning to stand right where you are. To la'i angela wan mene te, if you need prayer, tato wo whaatasi re le tua talo nita au. E so mana o ngana, tu la'i ane nita au fo. O te whaatali lis tangata langa re, e le awe sea le tangata. Le manuia mai a te oenga a o le tuanga ke whawhoi. He's the one that restores you. Ele restore you le tangata. Hallelujah. E fo se sin nei tai au. If you're walking alone and you haven't received Jesus as your Lord and Savior, try His blessings this morning. I invite you and I challenge you. Make a choice this morning and you'll see the glory of God. Tu ulava manoa ia Yesu. E fale ai lo wolo manulot. Hallelujah. Hallelujah. This morning, just this morning, I changed the word of God. But I was going to preach on the two paths. Ala fo e me lau kele la la o ka ka fo ie. Sometimes we have a lot of friends, a lot of families. I get on. La wala kongo wanga from ele lukis pa ia. Elo kele langa. La wala lo kele leo fifia ko kele o in groups. Ala wala lo la fa. Ele o in groups so kai ko kasi. Asia. Well just pa ia mai so wa ala po moni maleola. You go through Jesus and Jesus alone. Nobody else. You don't go through a name of church. You don't go through a name of a pastor. No way. You don't go through a name of a country. Salvation of God is available for everybody else. Glory to God. If you're sitting next to somebody else that's standing up, just touch the shoulder. It means hallelujah. 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 Just in lot. Heavenly Father, we've heard your word and we thank you for your blessings. We thank you for your anointing this morning. Faftaya oil and tuar matu tama. Faftaya lo fiomo pa ia sa matu falungoi. Toi famana tuar. Ele iu le lei so matu fale tonu ai matu oi pe. Ele iu se salomo, ele iu se maluia. Ele iu se fa fuino al matu sabali. Ai matu fa longo ile ni tai ao i lo fiomo pa ia. A wao lau fiomo pa ia pe ona e faia ia ta vitaiala ia na tano. Fa penafu e faia me saulia no ai matu te fa fonga. Ma whalungu longo ai au e whetalai o mātou o langa. Ia mātou ngā wai. Mai ta vita. O oe lau o longo tua. Whau maulalo no loto. Ai sau noa lana o lau o auna i ana tano. E te leoti. Te manuia lau. Pei o le whina ngaro o loa tua i ate. Whapena lau whanau i le nei tai au. Tula i tofu i mātou mana onga le tua o mātou tama. Talo le tua whamnuia i le tama, le tina, le tama, le teine talogo. Mātou sue ifo mātou tangata, mo mātou mana onga tai totas. Mo mātou te litonu mautino, mātou te le mawhaia se mea. Ia i mātou lava i le mātou poto, la malosi le tama inga le asa me o mātou maua, e mātou te le mawhaia o na maua i saltonga. Na oe le tua mana.
Whaftai le tua we tali, o mātou mana o ngā le tai au. A whai o le whamarolonga, oi o le tua whamarolonga. Nui e lau whanau le nei tai au. Whawhi loa i o lātou mana o ngā whaa mora mora. E ala i lo suafa pele Jesu Christo o lai le mātou te tai. And all of God's people say, Amen and Amen. Whaftai, whanui le tua nei tai au. Tātou alala mai lalo whaftai. Ya, mana wina ia. Nau ne mana voice from the Morisa. Mai tātou lo lo tua.